وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد. Mga luksami, mga pagiriami, mga wataami, mga bubayami, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muna sabi tiarat tanuimanto na yang kutua lalayon tanu kapakap penalamat si ikwallah si sagyang kaiya kaya pakatutuna tanukman kaya pitaan tanu mapipia ginawa tanu na darupan mataman na miyagagatan miyakataling matanu si sagyang kaiya kalilimut tanukman di itanu katutuna sa pantag sagyang kaiya di itanu kapangnala si sagyang kaiya agama tanu agama Islam. Bisababsan na si sagyang kaiya may po sa pitugui na ayaw to amya pagusay tanu na giyang kutuwa makapantag si ko mga karibatan si ko kapag abdas miya panutultan ro nagyang kutuwa mga ukit kiyang lulaaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kapag abdas sa kaniyan mababaloy aladiwan tanu nagurawatan tanu si ku di tanu kanggel bakasi ku simba tanu si ikwallah pepengni tanu kwallah miya kasi sinabuta tanu si sagyang kutuwa kaya pagusaya tanurun adna miya kwa tanurun nandawan na miya pamula ku mga pusot tanu amiyang gelebak tanu amini koreksyon tanu si ikwanda nga sabuto tanu ko kita kapagubdas si sagyang kaya kapag magpadatanukman sang kaya mapunto kauras na ayap man na mapipikir tanu pelabuan tanu bagan tanu sarugudan na giyang kaya makapantag sa giyang kaya antunin iba na mga karibatan si iku kapanambayang uli nakasumbayang miyakwatan wag yung kutuwa karibatan ko kapagabdas na si tanukman si sagyang kaiya mga karibatan gugudan si iku mga karibatan ko kasumbayang kagyayang kaiya kasumbayang na paganayron na giyi ipula uswagama pula uswagama na ikadua kung mga rukun Islam aginan sumyatir Nabi sallallahu alaihi wasallam at na bunyal Islamu ala khamsin pianagumbalay su Islam na 5 kaya panagumbalaw 5 rukun Islam sa kaya panaragumbalaw si sagyang kaiya agama tanu agama Islam syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah giyang kutuwa 5 kaya panagumbalaw wallah si sagyang kaiya Islam na ayaman yan na ayap paganirong nagyang kutuwa 2 kalimatus syahada giyang kutuwa kasirsiin ka sa ada simba na benar
ainun taswallah nagumata nas Muhammad nasubwallah gina ni paganeron. Ikadua nasuki pamayan dengan aku sambayang na aya ikatelo nagyang kutwa kitunin ku sakat. Ikapat na suka pamuasay sa si Ramadan. Ikalima nagyang kutwa kapni haji sa Baitullah Al-Haram si sagyang kutwa tao apakagagaw na si ikukaplawian yan. Giyanan. Ikadua arukun u Islam agyang kaiya kapanambayan o pamako pulaos na ikadua pulaos u Islam nagyang kaya sambayan. Naguaya pa na apagam paganay aisumari ako tao ipagisa ko tao si sa alungan amori nagyang kaya sambayang yan na andit ni kapakapas sambayang na miya kapas tulangon o mga amal na andit ni ika-failure waya mo na niya na sambayang tanong na miya failure agyang kuto mga amal tanong naginan ikailangan sira ka tanong kaya ayam na niyan na aya pagam paganay pumagitungan na katanong si salungan amori nagyang kaya sambayan na kailangan nagyang kutwa masiyaptan agyang kutwa kitunayin tanuron sa ayaw kita kakasiyapatan ko kitunayin tanuron na anda manai ikang galba katano si kung mga sambayan tanong si sagyang kutwa ukitian kukapakam babakanian ko Quran nagusi sagyang kutwa kita kyang galba kauno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa lagi din ukinirupan yan si ikong mga sahaba. Giyot isabab aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayakat tiruyan natigyan naman na iya sallu kama ra'aytumuni usalli sembayang kanwa tigman ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa lagi din okay ilayan yurakan na si ikudiya ka nakasembayang ayamana nagyang kaya kapunggal baka tanong ko sambayang kitunayin tanong ko mga sambayang tanong na ayaw mababaloy akong pas tanong saya nagpagalungan tanong ko kapunggal baka tanong na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa adin sa kiyang gilabakaw ng Rasulullah nagyutuy ayaw na niyan nakapunggal baka tanong si sagyang kaya kapapadalam tanong si sagyang kaya dunia sa kana uba aya pelangagat tanu nagyang kutwa mini ganat rakat tanurun ko mga lukstan ginan imiya ka begbeg dalil agyang kana nakatun Nabi sallallahu alaihi wasallam atigian manai sallu kama raaitumuni usalli sembayang kan watigian manai sa lagi din okay lani urakan sa diya kana kasembayang ayamano to na si sagyang kutwa kapsembayang tanong na amay ka di mabaloy aaya okay takapunggal baka tanong ko sambayang tanong na lagi na agyang kutwa kiyang galbakaw ng Rasulullah na may miligro sa sambayang tanong kapa kaya diterima ng Allah kaya daan sa bali na aya po kaparulitan ron nagyang kutwa kaya dukaw yung tanong ko kiyang galbaka tanong ko kapapadan tanong si sagyang kanya giyanan ikiaturun Nabi sallallahu alaihi wasallam atiyan manai awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah fa in salahat salaha sa'iru 'amali wa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Piturun Nabi sallallahu alaihi wasallam atiyan manai aya pagam paganay apagitungan ko uripan si isa alungan a qiyamah nasusambaya fa in salahat salaha sairu amali na amay kamakaapas tegumpia susambayan na miya kaapas sulangon mga amalian sulamba ko mga amalian wa in fasadat fasada sairu amali na anda din ikabinasa kailang agyang kutwa sambayang utaw na miyay lang sulangon ang mga amalian uli na malalamba ang mga amalian nagyanan ika-importante agyang kaya sambayang kailangan masiyap tanong sa ayaw kita kasiyap tanuron na mitunay tanong na gumanggal ba tanong sa lagi din nagyang kutwa o kita kiyang galabakaon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
lagi yang kutua tuladan akini tuladun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nadiskan yang sembayang nasagi yang kutua din yang sembayang nagiu tu ikia langagun mga sahabah agi tut mabui pinggulaula mga sahabah agi yang kutua kia sembayang Rasulullah sa taman sa ini pamangan daupan Rasulullah sa iku mga sahabah agi yang kutua o kita kasembayang na ayaw mabupinggil ba mga sahabah sa taman sa mini sampai rakatan agi yang kutua o kit aki sembayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka anta no manggilbak su sembayang tanu sa lagi dagi yang kutua aki yang gilbak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sabab ro nagi yang kaya mga sembayang tanu namia kadak daklap kesugutan rona mga karibatan nagu ribat saya kuditan ron kikuatan saya kuditan ron nakanggel baka nama daklap kesugutan ron ama kasusupak kutuladan yan siku sunnah nagu siku Quran yang kutuak yang gelbakaun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah gina mia kadak daklap karibatan apke si matano si sagiang kaya ditano kapagintaw sagiang kaya dunia namia kadak-dakal akatawantan amia ngalulukus den di mamanambayang di dan gelebak nagiang kutuasan bayangiran nada iran manggelebak sa lagi dagiang kutuak yang gelebak kaun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawatan si iku Rasulullah madak lapim bebagurun uri nama dak laki orangun kayang kaya mana agama tanu na agama ini amal lebud na ayakap kergeni sira katanu na pupakargenan tanu aginawa tanu na giutui kuriksiunan tanu aginawa tanu kuriksiunan tanu agiang kaya mga sambayang tanu kaubah kanu na manggel bang tanu so mga simba tanu ku Allah si ku kapaka aatu diyan si ko kurik ayam ananian nakanggel bak udi nakapagaman. Nah, nanti lagi yang kaya mga karibatan. Apka sugu tanu si sagi yang kaya mga sambayang tanu. Akay nangan nama pukas tanuron. Agi yang kaya mga karibatan. Udi nama awat tanuron sa mga ginawatan. Kaan matanima wallahi yang kaya sambayang tanu. Naguan tanu mitunay. Susimba tanu si wallah subhanahu wa ta'ala si kurupaan yan auntul si kurupaan yan akurik na napaganero na karibatan pagkasugo si sagyang kaiya ayama na riyan na mga sambayang tanong pupunamaran tanong anto na iniba na mapukas tanuron udi na mipagawatan si sagyang kaiya di tanong kanggel baka ko mga simbatan ko Allah na ayab paganayron na adamu iqamati sulbi fir ruku'i aw sujud giyang kutua igira manuto ayam na niyan na rumiyo ko sutaw agu igira asumiyo judi na diniyan bebetar na alikudian diniyan bebetar na alikudian madaklanan ayam na niyan na disembayang na igira rumiyo ko na ayam na niyan na papako niya na likudian nagwigira sumyujud na papako niya na likudian na kanabagiran ikanggel bakaun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginan isabab as Rasulullah na ayam katiruyan at tigyan naman ay miya panutulo Abi Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu at tigyan as Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitiruyan tigyan naman ay la tujzi'u salatun li ahadin la yuqimu fiha dhahrahu fi ar-ruku'i was-sujud dia ting manai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belasan udi na dipakati ko agiam kutwa sambayang o pisa katawan amay kadinian mapakatiulin udi na mabetar agiam kutwa likudian si sagiam kutwa masa akasusujudian agiam kutwa masa akarukuyan ginan ayama na niya na isa apakili tanong akaribatan kuwayama na niyan na mga sambayang tan ay giraman tuwa ayama na niyan na rumuruko agyang kutwa di sambayang nakanaban niyan mapaplastar agyang kutwa likudian o di nakanaban niyan ayama na niyan na mapapantar agyang kutwa likudian ka o di ba mipupuro aulo niyan
udi nami midudusung yan na tanto agiyang kutwa karuruko yan udi na ayam na niya napapakun yan na likudin nagiyanan kada kala na yan adi sembayang na igil arumuroko na igil ako na arang-arang agiyang kutwa karuruko yan may pupuro agiyang kutwa ayam na niyan na Antoni ni ba na masasandi agiyang kutwa likudian udi na makadusunga tanto na madakalaya ayam na niyan na igira man tua Antoni ni ba na bubu peroko na dinian mapakati ulen dinian kepelastar agiyang kutwa karuruko yan udi na agiyang kutwa masa kasusujudien ayam na niyan na sumusujudi sutau napapakaunian na likudian papakunian na likudin kailangan ayam na niyan na mabubetar tanu agiyang kutwa likuditan si sagiyang kutwa masa kasusujud tanu kaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igira at isimbayangan na bubetar niya na agiyang ayam na niyan na likudin si sagiyang kutwa masa karuruko yan agiyang kutwa masa kasusujudin nagiyanan isa ayam na niyan na mga karibatan si sagiyang kayaditan o kasimbayang di tanukang gilbakasi sagiyang kaya mga sambayang tan na kailangan apka koreksyonan tan wa ginuatan kauba kanuna tarimaan wallah sa mga sambayang tan uba kanuna tarimaan wallah agiyang kaya ayam na niya na mga sambayang tan na si man sagiyang kutwa masa kasusujuditan na di ka pa kayo bang katatayo tuna ulong ka na di pa nagka kayo bang babang na ulong ka kailangan agiyang kutwa kakayama na niya na karuruko tanu na pantay agiyang kutwa ulong ka agiyang kaayama na niya na likod ka si sagiyang kutwa masa karuruko aaya ingilay na ka na agiyang kutwa betada na kasi sagiyang kutwa beneng ka masa aayama na niya na karuruko ka si sagiyang kutwa masa karuruko ka na nagyang kaya ayama na niya na sambayang adika jika taruto pagi ang kutwa mga rukunian jika taruto pagi ang kutwa rupaanian na ini itunganan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pedanan si ku kapamanku ku sambayang pedanan ku kapamanku si ku ya makna niya na sambayang nah antunay katuru Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga naman ay aswa'un nasi alladhi yasriqu min salati ayat tigmana yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ada alawan yan amarata sa iku mga tao nagyang kutwa tao apagpuman kawan yan susambayang yan giyang kutwa tao apagpuman kawan yan susambayang yan qalu ya Rasulullah namiya kagiro sa mga sahabat tigiran man ya Rasulullah wa kayfa yasriqu min salati antuna iyukit akapakappuman ku tao kusambayang yan namiya kagiraw sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yutimmu ruku'aha wala sujudaha ayakun au kita kapakapaman ku utaw ku sambayang yan na dinian ketaruto pagyang kutwa karuruko yan na gudinian ketaruto pagyang kutwa kasusujudian dinian ketaruto pagyang kutwa karuruko yan na gusto kasusujudian na giran ayama na niyan na kailangan na pilitan ron na ginawatan ayaw buat tabiusan nagyang kutwa tao adinian kegegah uban yan mapaku alikudian kaya makna niyan gumagdam sa likulikod uri na adna gdaman niyan adinian ito may penggulalan sa tarotop na mamaapanon ito wallah subhanahu wa ta'ala kagyuti betadian ugit na amay ka kegegatan ayaman na niyan na pakuntan halikuditan naguplastaran tano si sagyang kutwa masa karurukutan wagyang kutwa masa kasujud na amay ka kegatan na pedutu sagiyang kutwa bitu amay ko kegatan aditanu inggudanan na pedutu sa bituan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kapaman ku si ku sambayang pedutu sa kapaman ku si ku sambayang nah isa pun nakaturu Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigina la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujudi isa pun akaturu Nabi sallallahu alaihi wasallam inip maana niyan si sagiyang kutwa kapamanku kusambayang na dinian pakatiulinan udi na dinian pakatitun agiyang alikudian na si sagiyang kutwa masa akaruruku yan agiyang kutwa masa akasusujudian nagianan ayam na niyan na
kailangan kekoreksiunan tanu saya amang ginawatan, kailangan amang pakatiulin tanu agiang kaya mga sambayang tanu kayutwi kakaparu dia tanu si sagiang kutu balasian si sagiang kaya di tanurun kanggel baka sagiang kaya dunia akapari di tanu kapakataling matanu si sadungan umuri gianan so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ini rupa o mga sahabat yang putwa o kita din yan nakasimbayang na ayakat teru ilan na tigilan manay idha raka'a basata zahrahu wa sawahu hatta law subba al-ma'u alayhi lastaqar ayakun arupaan o Nabi sallallahu alaihi wasallam ti sagyang putwa masa akaruruku yan na igidakun arumiyo ko so Nabi sallallahu alaihi wasallam na pembetar niya nagyang putwa ni kudiyan sa taman sa ayak kabubetaran yan si kulikudian ating mana yung mga sahaba na upamaku ududa nakasaig alikudian na tetak na unagyang kutuaig tetak na unagyang kutuaig giyutwi tama na kabubetaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sagyang kutua likudian uwi na kanabayaman at manutula baka plantik kaya ba na niya nagyang kutua kapunggil baka tanuko simba tanuko Allah yang kutua sambayang tanu na aya kapung gelba katanurun na giyong kutud na rupaan at yung gelba ko no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agiyong kutua masa karuruko niyan na upaka tekan kasayig na aya na niyan na tetak na agiyong kutua ig akna bakudu di saunaan na kana bakudu di sa aya na niyan na talikudan ya ginan niya panutul pun nasai apa diko hadisu Abi Humaid api teru yan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع تدلا أيقنا بتن النبي صلى الله عليه وسلم نأجر أرمي قسخانينا تتقنا فقو أنتلني نجيم قطوة لكلين فلم ينصب رأسه ولم يقنعه سقنا بنيان بقر أولونيان نقنا بنيان بن أيام نيان أولوغ أولونيان wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi lagu ipum betajian agian kayam bela alimanian si ikum bela lebian si sagian kota masa ayam nanian akarukuyan diang kota masa karukuyan nah nagianan Eropaan waya maknanian na kia sembayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah si mana si sagian kota masa kasusujud nama dah kalau mampu di saya maka tetakna si sagiang kutua kasusujudien ila ko na sumusujud di sutaw na ilala pakian ulunian di maka tatana pia-pia benengian odi na igira na sumusujud di sutaw na di maka tatana angirungian na ilani man so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayakat teruyan na tigian manai umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum ini syukurak na tigmanay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aki sujud na kanako pito timan anggota ando lagi yang kaya pito anggota ini sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akapaka sujudan yanun si sagiang kutua masa akasusujudian na paganeron ating manay Rasulullah na aljabha paganay kailangan amakatana si ikum sujudan si sagiang kutua masa akasusujud tahu na paganeron na aljabha giang kaya benang kailangan na mapapelastara kapakata na agiyang kaya benang si sagiyang kutab sujudan wa asyara biyadihi ala anfih sagiyang kutwa ketirun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayamat na niyan na kailangan na misujudang pia-pia agiyang kaya benangakan na ini turo penuh Rasulullah agiyang kaya ngirungian kailangan makata na pen sagiyang kutab sujudan agiyang kaya ngirung madak lagi dak wana di simbayang na dinya pakatan anak irungian pupuru yan nah gianano gianan ayamat nanian na ini sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah sujud nah so benang aku sungirong isisanan sujud aplastar sagiang kota masa apakah sujud dan kedua tiku Nabi sallallahu alaihi wasallam na al yadain sumbul alima sagiang kutua masa kasusujud tanu na imbetadu tanu agiang kayam bela alimatan gupun tanu sumujud ayaman nian na ditanu ibu betad agiang kayam bela alimatan kaditanu pendi mangungukot sagiang kutua masa kasusujud tanu
dapat matarato pagi yang kota sujuditan. Ini subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayam maknanya nakapaka sujudun. Nagu ini subuh Allah. Ika pada penabian turun Nabi sallallahu alaihi wasallam natigena warrukbatain. Nagu sumbela alab. Kailangan na makatana sumbela alab. Nah, agu giyang kutwa ayam maknanya mbela aai mga puro mbela apurua mga ai ginan antuna ni bana ini sugu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakasun sama nonton apito paganeron na dia beneng sama tuna isaun nuto giang kaya beneng apun na giang kaya ngiro sagiang kutwa kapakatanaon si sagiang kutwa ayam maknanian na ditanu sembayangan isaun na ya agiang kaya beneng au giang kaya ngiro ikadua na giang kaya sabala lima ikatalo nagyang kaya sabala manalima ikapat nagyang kaya sabala alab ikalima agyang kaya sabala man sa labaka ikanam nagyang kutwa sabala sa aing ka sa mga puruyan ikapito nagyang kutwa sabala umpan agito suwaya manani na mga puruay nailay man miya kadakdak di simbayang nadira na katarotok igira ko na adnap kilitan wa di simbayang na papayong niyan askinian sagiang kutwa din niya nakasumbayang ibabayaw niya na aain niyan sagiang kutwa masa akasusujudian nagyuto na daw tumakasujud sagiang kutwa masa ayam na nakasusujudian kailangan na makasujudian maplastar betad agiang kaya benang tano nabi betad tano arak sagiang kaya ngirong kagyuti ka keplastarian upama kadi makatana agiang kaya ngirong na ayam mana nadami tanah subeneng kaya miya katana na umbun-umbunan Giuti mana niyan? Ayat taks ko kapag katana agiang kaya benang tanong na ayam na niyan na makatana agiang kaya ngirong tan. Sagiang ko tama sa kasusujud tanong. Dagu kailangan nami betad tanong sumbala lima tanong. Giang kaya mbala alab tanong. Giang kaya ayam na niyan ng bala aaitan. Bala ato na iba na aitan. Nah, pada penakaribatan si sagiang kaya ayam na niyan na sambayang. Na adamu tumaknina fisalah giang kutwa kada akat tetakna si kusambayang kada akat tetakna kusambayang antu na ipiro na kada akat tetakna kusambayang na giang kutwa tigitan wa lagi di manukat to ka manukat ira di sembayangan na sobra sa kakatad na daulun yan di niya nagkatarotok suwaya ba na niya nakatetakna anda ni kibetad niya sa ulun yan untuk namagan sumagan namin ibayaw niyan na makabayang panamagan sumaga na miya kasujud di prautan na ginan ada mutumaknina ditetakna si sagiang kutwa di niya nakasembayang giang kutwa kapsujudian giang kutwa kaprokuyan ditetakna di penekataroto pagi yang kutwa pematian yan si sagiang kutwa anto na iba na kaprokuyan nah amay kagiang kaya sambayang tan nama daw nagyang kutwa katetakna ayam makna niyan na subrata sa kakatad na daw niyan na diterima sa sambayang ngay no na padanan sa rukun o sambayang na surukun o sambayang na basta ama binasa na miya binasa sa sambayang miya binasa sa sambayang na miya kada-kada igira ako na adyo tuwa di sambayang na ilayang kaka 2 minutos na miya pasadin sa patakaраkat miya pasadin sa patakaраkat andin ni katakabirian na bamati miya karuko na makaruko na bamati miya kambangon madak na yan na ilay naman so Hudayfa na so Hudayfa na miya kaysa na adna milay niyan asakataw mamaad isimbayang na sisagyang kutama sa di niya nakasimbayang na di niya nakatarotop so karuroko iyan di niya nakatarotop agyang kutwa kasusujudian ato na isabab maga nagyang kutwa di niya nakasimbayang na ito na ipitiro Hudayfa ipitiro Hudayfa na tigyan man iya masallayta da ka makasimbayang pitiro yan sisagyang kutwa sa kataw mama da ka tigyan makasimbayang walau mutta ala ghairi alfitrati allati fatara Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alaiha gupung kamatay ati Hudayfa agyunan ikasimbayang ka na miyatay ka amya pukas ka ko pakaasan apa narima ko kapit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya pukas kasi sagyang kutwa
pakasad akala layaman agal bak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tanay rakatan si sagyang kuto masakit na rakatan wallah eleni mana tu niya kadak-dak lay di sembayang mana niyan na igira ko nagyang kutwa di niya nakasembayang nabilang nga kadipa kapira niya kapasad niya kadak-dak lana naleni man niya kaitsalungan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na muuntod sa kaniyan sa masjid muuntod sa kaniyan sa masjid at nasa kataw mama niya kataling mas kaniyan sa masjid nakagimakaw mas sa masjid na misembayang nakagimakapasan sembayang na sumiyong ko Rasulullah na siyalam yan sa Rasulullah na tiguraso simbago Rasulullah na tunay piterun Rasulullah salli fa innaka lam tusalli sembayang katig man ni Rasulullah kada ka makasembayang nami sembayang siya kito kagip man na makasembayang niya kapasad man sumiyong man ko Rasulullah siya alam yang man Rasulullah sa lagi dagi yung kutwa pagani kaya salaman yan nantunap man ipitirun Rasulullah tigo Rasulullah asalli fa innaka lam tusalli sembayang katig man ni Rasulullah kada ka makasembayang mi sembayang apman nakagyo makasembayang apman sumiyong man ko Rasulullah nakagyo makasum ko Rasulullah na pingulolan yan man nagyang kutwa pingulolan yan ako paganay na ayap man napitirun Rasulullah na tigina salli fa innaka lam tusalli sembayang katig man ni Rasulullah kada ka makasembayang da ka makasembayang natunay miyatir wagi ang kutwa mama ayam miyatir wagi ang kutwa mama na tigina man na iya walladhi ba'athaka bil haqqi ma uhsinu ghairah ibetid na tigina man si wallah asiw kaniya na ko untol kadid na katawang ko ay pagmanak lupon sa kapiya pamana pipi-pipian niya ko nagyang ko to sambayang yan nadid na tigil na katawang ko ay pagmanak lupon nakagiyuti miya kapipi at sambayang ako natunay pitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niya tiru agiyang ko to mamatigin na fa'allimni pamang dawa kong patigin pagdaw na karakanuhan to na kapakasambayang akan sama piya sambayang leni mana to agiyang ko to kapag na di siku agama naginan mo dapat tanong igira man tuwa ayam naniyan na di tanong malo kali liwanagan na siku agama na ipapagi sa tanong sa ikong mga ulamatan ipapagi sa tanong kong mga ulamatan natunay tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigina idha qumta ila salati faqabbir maya tigmane Rasulullah ka itindig ka sambayang na takbir ka pangin takbir ka gitu so paganay at takbira pumatun sa takbiratul ihram ginana tigino thumma qra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an naurian yan nabati ang kaso kegegang ka amabuba udi na sadin sa katawan ka ang batian ka sa iku Qur'an batian ka to thumma rka hatta tatma'inna raki'an naurian yan tigmane Rasulullah naruku ka sa taman sa tekna tumana amia karukukan piya-piya dan di mana tu lagi yang mutu Rasulullah rukukan tinggi sa taman sa tekna asakan amia karukukan piya-piya kada bagi yang kutuan ini dia pakarukukan amimba ungkapman sujud kapman amimba mana dia na segitu suti kita nuah lagi dupen ukato ka amano tunai timpan Rasulullah tigu Rasulullah summa rfa hatta ta'tadila qa'iman urian yan natigman ni Rasulullah nambengungkap man makarukuka atau kena miya karukuka nambengungkap man natigman ni Rasulullah sa taman sa tekna makatitin di kepiya-piya makatitin di kepiya-piya si sagyang kutwa kaya pakambang naka summasjud hatta tatma'inna sajidan urian yan man natigman ni Rasulullah nasujud ka sa taman sa tekna akapaka susujud ka mana niya napakata na ang karud na ginawa ka susujud ka na makasujud ka pala tigo Rasulullah thumma rfa hatta tatma'inna jalisan na uriya na giyang kutwa ka pakasujud ka tingman ni Rasulullah nambengungkap man sa taman sa tekna akapaka uuntud ka piya-piya sa giyang kutwa kaya pakambangun ka kung uriyan o kaya sujud ka wafa'al dhalika fi salatika kulliha nang gunaw laang kanan sa ikula sambayang kasakalang langwan yan
Di mana giang kutwa ini pamangan do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya makna niya na kita kasembayang antu na ibana kailangan matengka kailangan na di tekna giang kutwa ginawatan sa giang kutwa masa ka perukutano giang kutwa masa ka susujuditan na niya kadak na di sembayang aya makna niya na romoko na di pakati tu giang kutwa rokoyan kadua na amay kamaroko na antune ni bana diketi ya karo ko yana mi akan bangun ngegaan gena aya makna nian na dia nan terima sambayang ka so tumaknina kata takna se ko sambayang na mi apokas ko sambayang apadanan se ko mangaro ko sambayang nah dia no ikadua nan akaribatan si sagiang kaya ditan ko sambayang nah ikatlo akaribatan si sagiang kaya di kasembayang na musabaqatul imam diang kutwa kapagpugna iku imam igira ko na sembayang so taw napku na pan romo ko adis imam madakala ya romo ko so imam ada di kagiraw niya na Allahu akbar ada niya pan mibuba alawasian dan yang pan mapakku alawasian na miu na romo ko siya kyoto sama nuto na musabaqatul imam kaya una niya nagyang kutwa imam nagyang kutwa kaya una iniyan si nagyang kutwa imam na diyo tu terimaan wallah nagyang kutwa sambayan lani man nagyang kutwa katuro Nabi sallallahu alaihi wasallam tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih ayaman akiyabalu yaku imam imam na penanayanan pagunutan si sagiang kutwa di kasembayang kenapa ka pagunai ati inu pia kau na suimam kasakan yan imau una inu pia kau na suimam kamau una din nasadin sakan kapenggil bakan yan aku sambayang na giutui ka pagunutin kau musabaqatul imam di kepakai suka pagunai ku imam namai ni ka mamigila ko na giang kutwa di sambayang na amay kang bangun suwi mamakang giro niya na Allahu Akbar na maka-ikhtiar ayam na niya nang bangun na andin kapaka giro uwi mam Allahu Akbar na miyakaw na makang bangun na di suwi mam kaya una niya suwi mam nani man ay katerima ko sambayang tanong ano man ay katerima ko sambayang tanong na ano na katero Nabi sallallahu alaihi wasallam pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam yakay sa alungan Namiya kay ginaw so Nabi sallallahu alaihi wasallam piyagi mamaniyan sa mga sahaba samiya kay salungan na kagiya makapasad sembayang sa Rasulullah na sumiyang ko mga tao na tunay pitiro Rasulullah sa giyang kutwa kaya sang uriyan ako mga tao tigina ayuhan nas tiyanwan yan sa mga tao mga tao kanu atigman yung Rasulullah inni imamukum fala tasbiquni birruku sa kanatigman yung Rasulullah imamiyo mata na tigu Rasulullah saka ni imamiyo na uba ko niyo paguna iku karuko wala bisujud naguba ko niyo panating manay Rasulullah paguna iku kasujud at tigyan manay wala bil qiyam nagudiyo ko niyo panating manay Rasulullah paguna iku kambangon kapambangon ako ay maknani nakasimbayang wala bil insiraf nagudiyo ko niyo panating manay Rasulullah paguna iku ay maknani nakapamblablаг iku riano kapakapasad simbayang ataw ini dapat tu sagiang kaya betul-betul igira ipuna nalo suaya makna niya na sambayang pagiro suy mama atimmu saffal awwal fal awwal taro to pani wadaan so sa apa paganay na ko na busap sa kadu na dapsap sa paganay ngayon nakagia ay di pagura dudadan na antaw ay marani sa paitaw kadin di kapakasala mo imam sa diwa na miyaw na kinito tilian sa liw sobra sa tatanwan sa liw laboro sa mga pasasatura igida akwanan na may neka na di sila di isimbayang ititindig yun nagyang kutwa sa sambayang yan na di mamudi pesagawa sa pamikiran yan nagyang kutwa kapsya matan yan ako pediyan na madakalan si sagyang utama sa diyan nakasimbayang apig yung kutwa kapambulabulag na pitiro Rasulullah uba ko niron pagunay di ko niron pagunay atigman ni Rasulullah fa inni arakum amami wa min khalfi ngayon to saka naman atigman ni Rasulullah
Nagiyang kutwa di tanong kasembayang. Napapagili na kan sa kanong. Si iku kasasanguran na kanong. Si iku katatalikudan na kanong. Mana niya napagili sinan Rasulullah. Diyutuwi ibabagay wallah menang. Udi na mu'jizat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay gira di sembayang. Napagili niya nagiyang kutwa ma'amumian. Nagiyutuwi kaya pa kagira Rasulullah. Fala tasbiquni. Birruku wala birruku wala bisujudi wala bilqiyam. Gitu ikya pakagira Rasulullah tigina ubako niyo puguna iku karoko, si iku kasujud, si iku kapembangon, katindig sa giyang kutwa sambayang ngayon to nakagiya mele siran Rasulullah. Aping gulo na iran to. Mele siran Rasulullah. Sibu to Rasulullah. Ini bagayo to Allah menang udina mu'jizat. Si iku Rasulullah ay special rakanian. Ubad na pagi mama saya tinggi na pilihan sa kanong na tonong to kana boto piru atonong. Sibu to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ado na ipitirok man Rasulullah. Summa qal walladhi nafsu Muhammadin biyadi law ra'aytum ma ra'aytu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsira. Betul na tingman Rasulullah. Betul na tingin ako Allah tangan niya na suginawa ko. Kau pa ako maile niyo sumile ka na tingman Rasulullah na makasinga kanudun sa maito na makaguro kanudun sa madakla. At tingman Rasulullah. Miya kaginaw so mga sahabat tingin na ya Rasulullah wa ma ra'aita anto na imilein ka. Na miya kaginaw so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu an-nara wal jannah. Ra'aitu al-jannata wan nar. May layak na tingin sa surga ug sa neraka. Ilaini mana to? Upama tingman ni Rasulullah kamay niyo mata na makaguro kanu sa madakal. Naso kapakap kala ayo na miya kay pito. Nah, nagyan. Biya pa dutul pun sa hadis. Asu Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitiruyan. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. Badi kelak nating mani Rasulullah wisarkanu akasambi wallah seiku ulunian sa ulwa himar sa giyang kutwa kabupugna ini anak imam. Maka masalungan na mori agiyang kutwa tao. Maka masalungan na mori agiyang kutwa tao abupugna niyan su imam ko karoko kasujud si kapembangun na sembian wallah agiyang kanan aulunian sa ulwa himar. Sembian wallah sa ulwa himar ayam na niyan ulunian. Nah, pada penamnya panutul hadis na ayaku na betad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na idza qala sami'a Allahu liman hamida lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaq'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajidan. Igira kuna pitur Nabi sallallahu alaihi wasallam so sami'a Allahu liman hamida. Si sagiyang kutwa din yan nakasimbayang romorokos kanyan gumirawa sami Allahu liman hamida na ambang mo na mabuso mga sahaba ayamak na riyan na Romeo ko sila na pembangun sila na dadun Aisyah kiram abaniyan saya magiraw alikud yan sa taman sa ditakna so Rasulullah amya kasujud na gurubu magiraw alikud ayamak na riyan na mga sahaba kasujud sila mamu nasira katano. Dapat makata na su imam na miya pakudjuli ko dengan sujud din. Nasi ko mga sahaba na aya ka sujudidan, aya ka kapagaksuniran, saka kepoko agyang kutwali ko didan. Na aya ba na diyan na amay ko tekna asu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya kata na abnang yan si sagyang kutwa sujudan yan. Nah, nando man ka tarutok sambayang tan. Ando man ka tarutok ko yang manina sambayang tan. Summa naqa'u sujudan ba'dah. Urian lagi yang kutwa katakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amia ka sujud cekanian na mampan nating mana yang mga sahaba ka sumujud kami. Nasira katanuna tungan yang mapasan. Nah, tungan yang mapasan lagi yang kaya aya makna niyan na di tanu kasembayang Allahu alam na udi tanu qalimun wallah namada kal sudi terima sambayangnya. Nah, gitu so musabaqatul imam kapupugna iku imam dikapakai ubatan una isu imam
si ko penggula-ulaan ko sambayang nasa kamu tu mampu di mamuka pakai bakat tetangguri sabah malepas agi yang kutua masanian. Nah tu lagi ngai kata tangguri maile ngai kira kuanna gumira sui imama Allahu Akbar merokok. Nah siya tu mampu nak agi amamanti na mabibili bisa ginawani anak amalay para tiya di pasti perokok apagi masatnya mo cumbati arian na ayak aproko iyan na amay ka makambangon su imam aku miro su imam at tigina sami Allahu liman hamida na ayan yan nakapangat da peroko nagyang kutwa kiyaro ko iyan na dan yan rauta so kiyaro ko imam na invalid itu terima invalid diterima madakla ya mamanti na malay parati nah elengay gila ko na sumujud man maka sujud namimbang unsu imam Allahu Akbar subhana rabbil a'la membeti anu imam na siya gitu na sumo sujud open na aya kambangun yan na amay mana kamroko su imam na aya niya nakambangun saman to nalita sasana ka akiala ang kaul atika tiari masuk sambayang ka tu tarima enggak ino dan karau tagi ang kutwa masanian sisagi ang kutwa aya makna niyan na antu na iba na kasus sujuduan tu na iba na imam dia kutwa kasus sujud imam na biya kadak laya titub niya ako madak aya makna niyan na may na kay gila di cembayang antu na iba na anded ni kapaka sujudian na makambang si imam igira pernah sisagi ang kutwa masa aya makna lasta sujudah di tahiyat su imam at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu lillahi assalamu alayka di tahiyat tu imam nasiya kita na semua sujud open soma sana sama lam yang wani na simba why soma sana sulok sabakul suubinian nakagiya makatukaw nakalantagaw diyan tigina miya kalalako yaman diyo to sukiyatir uno nabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli sembayang kanu lagi din okay lian yurakam sadiyak nakasembayang ating mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah dia nana miya kadak-daklan nah pada karibatan si sagyang kaya sambayang anna ba'dahum idza sallama al-imam at-taslimata al-ula wa alayhi qada'un ba'da ar-rak'at la yantadiru hatta yusallima al-imam at-taslimata ath-thaniyah sip mana ako pagpakapasbuk ko ginawa na siya ako pagpakapasbuk madakali ginawa na pagpakapasbuk na karibat chef ginawa miya kapasbuk su imam maamo makamialit sa kaniyan na igira manutwa sumialam su imam kamiya kapasa jembayang na sa kaniyan na tindig mamu na madakal lamang maamum ada pan makasalam su imam sa ikadwa na miya katindig na riba to enggak ino to na dapat mataro to po imam susambayang yan dapat mapasa susambayang yan kailangan apa gunutan na kasu imam sisagi ang kutuwa mana niya na di niya nakapag imam inuna na karo su imam mana niya na kailangan na saka na niya kapasbuk ka na sisagi ang kutuwa masa katindig ka kaya mana niya na ganda pa nakasusambayang ka na aya katindig ka na makasalam su imam sa ikadwa kanabaya katindig ka na sisagi ang kutwa ka pakasalam yan sa paganay na pada penanan sa karibatan siya nakatan pada penanan sa makna niyan na karibatan sisagi ang kaya ato na iba na di itanong kasimbayang kailangan na ayaman na niyan na mapakita no tanwadaan ko imam agyang kutwa sambayang yan lagutan no tindig sa ayaman na niyan nakang ginapatan no si iko sambayang tan na pada na karibatan sisagi ang kaya ayam makna niya nadita no kasembayang nah pada pernah karibatan si sagyang kaya sambayang tanong na as-salatu bi thiyabin musbilah ayam makna niya na suka sembayang san ditaran amal lepas yang subukwa ai sukan ditar sabuk ala lepas subukwa ai ayam makna niya na siya ako mga dato kenapa umpet cuma nga ba
Kaya sa mga bayi na kailangan nakasapangan sa paluiran. Siya ko mga dato, na malagid ko si ko sambayang anta kakanawa sambayang na di kapakay baka sasapang isumkuha ay. Ayam makasasapang naso sarwar. Ayam makasasapang naso sarwar. Wal isbalu manhiyun anhu ala wajhi al-umum. So ayam mana niya nakapag-isbal kapsubrai sa ayam ana niya na sarwara kasasapangan niyan subukuha ay si ko mga dato na isa sa paranan ko agama. Ay katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam natigina salasatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim wala hum adabun alim. Talo katawating man ay Rasulullah adisiran ipambitira iwallah si isa alungan aqiyama nagu disiram panapagirain wallah nagu disiram pansutin wallah nagu bagian nila panagiang kutwa siksa talwa ya paganeron na disiran ayam ananian na ipambitire wallah dinian siran pagilain dinian siran sutin adum pun bagian nila asiksa malipudis antawag yang kaya talo kataw paganeron natigman ni Rasulullah natigyan naman ay miya kagiraw sa mga sahabat tigiran so Abu Dhar miya kagiraw sa Abu Dhar at tigina khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah miya lugilugid na miya lapi-lapisid na mga tawanan ang tawanan na tigman ay Abu Dhar ya Rasulullah ando na miya tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigo Rasulullah al-musbil wal-mannan wal-munfiqu sil'atahu bil-halif al-kadib ay paganiro tigo Rasulullah nagyang kutwa mama ayam ananian na susaro arian na kasasapangan niyan sumbela bukwa ainian yan ni paganero nating man Rasulullah ikadua tigyan na almanan giyang kutwa mapasang ikapanunong ka ay katalo nagyang kutwa mapasang ikasepa sa kabukugan mapasang ikasepa sa ayam ananian na kabukugan nah pada penakatirong Nabi sallallahu alaihi wasallam natigyan na ma asfala minal ka'bayn minal izari fa finnar da akalpas ubuk wa ai adinis inunta na aya adar pa iyan nagyang kutwa neraka jahannam ye mga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko kini sapar na ukasa pengisa aya makna niyan nagyang kaya buk wa ai aya makna niyan na sarwar kailangan na malurun mabubas waya makna niyan na sarwartan na tigita nung ato na imiyaso umijis ato na imiyaso waya makna niyan na talumpa na kanaw na nampad kaayam niya tiro na swaya makna niyan na sarwar so susunutan na di kapakay o ba niyan ayam makna niyan na malpas sa bukwa ai kapakay apakatiruto pa na kaon ugid na aya di kapakay nagyang kutwa kaplapasaw so kapakatiruto pa na da problema uwi na si kapalapasaon na ayam na niya nagyutui problema ayam apya nagyang kutwa din yan kasapangan na ada pemanasan bagi kumang ulama amitin dig sa tigiran na kapakaya tigiran kasapangan ayam pendeliran na sa Abu Bakar tigiran na sa Abu Bakar na miya kagi Rasulullah kagi sa Abu Bakar na matatay ito nagyang kutwa sarwarian na kasapangan nagyang kutwa bukwa ainian miyay Rasulullah na tigo Rasulullah exempted gaw at pamating man yung mga sabagi ko mga ulama na may exempted ito Rasulullah na gitanong ka Abu Bakar na sa katanong din yung exempted na adna sambagiro sabagi ko mga ulama giyang kutwa masa ami ulaw Abu Bakar na inoto miyang udaw amya kagiro sa Rasulullah exempted kaon kaswaya man niya na sarwar Abu Bakar na guba ibatunis na uman na maulog na kasapangan niya na bukuha niya magamit niya naging kutwa sarwar yan nagyuto tigo Rasulullah inong ka na mga ula-ula miya kagiro sa Abu Bakar aya sa bapatigin na mabibina sa sarwar na yan na tigo Rasulullah exempted kaon na upang makasuwa na kaswa Abu Bakar at tiga indo nga na sa Abu Bakar na guba nga mamsu sarwar ka nafsu nga kapti itu nangga gitu ya mana niya na simbagi gitu
Aya menyaka pia-pia. Aya pinakaminus na pitero Rasulullah. Dinian ipimitirai, dinian pagilain, nagu ya maknanya na dinian pensutin. Nagu dum pernah begini ran begini siksa mali pedis. Labaron pernah ubah ya maknanya na aya diru dikanggel bakau tau na aya maknanya na khuyala. Eptir na khuyala na kapagendisan. Pagendisan yan. Na nagyang kaya mga ini sapar wallah. Na kanaba aya dalil yan. Naswaya maknanya na mga ulama. Ay gila ko na adni gila. Ini sapar na ay pendua mga tao na tira na. Inuburi siya di makaupo tu na tuwa. Ay maknanya na sibu siya gitu na gila mo na. Kanaba tu dalil. Ay dalil na sa Quran, sa sunnah. Inu mo kailangan na siya ulama. Adi pa kabagay lugar ka aya babaluin akong pas sa mga tao. Nagupo na giyang kota ulama. Nabaluin akong pas sa mga tao na siran mabaluin akong pas si kung haram. Ay nasiran ni tunduk-tunduk si sa giyang kotoa. Rarang itu Allah. Si kurang itu Allah. Nah gitu ay maknanya na kailangan agiyang kotoa. Itanong kapakapang ngunutan ko mga sugun wallah. Si sa giyang kaiya ay maknanya na itanong kapag intaw si sa giyang kaiya. Nah pada pendakaribatan si cagiang kaya sambayang. Pada pendakaribatan si cagiang kaya sambayang na at-talaffudhu bin niyah. Yang ko to akip lapiatan ako niyata. Mialuitan ako niya si ko kapag abdas. May lagi gira ko na sambayang so tao na dana di magusalli. Kau to kapag usalli. Sikat tayo. Mana niyan na kailangan natiran man ina may kapsimbayang ako na makapag-usalli ako. Na ayaw man nakaturo Rasulullah natigin na innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ayaw man terimaan ako mga amal, mga galbak na giyang kutuad na mga niyato. Nagwaya mo pa naman pong bagian o pipitong gisaan si ikumya pasadiyan. Nagyang ko to kaya paniatan yan. Ito buhay mapambagian ka. Ino nga pa na pulapiatan. Ino, eleni man, agito sutik tano, piya karginan tano, ginawa tano. Kaya ino man mada kala di makapsimbayang at tigina, ino ka di simbayang ari. Tigina di kumata kong magusal ni. Ina di miyaswa. Adito na, di pa na miyasagdo. Agyang kaya kapagusal ni. Okay, nakagya susabagin na tigina na, siya na namiyakwa, si ikong mga syarif. Amia kau marakat tanua pun saya man. Na benar, alhamdulillah. Balasan wallah sa mga syarif. Amia kau maapun saya man. Kasiran isa sabapa kia sabapan. Si ko kia Islam a Pilipinas. Kia Muslim o sabad ko mga tao sa Pilipinas. Mini sabab si ko mga syarif. Okay, nagyang ko to kaya pa kau mo mga syarif. Nakana ba silang mga ulama? Ano basiran mga ulama? May ako masiran saya na aya minitaling mayroon sa Pilipinas na kanduga-dugang. Ano basiran mga ulama? Na si sagyong kuto akiliran si mga tao sa Pilipinas alagi dubayran terima as Islam nagyutui aya maknanian na aya badna tiayu diran na ipamangandawiran sa Islam si ikwaya maknanian na mga tao sa Pilipinas. Ano basiran mga ulama? Kenapa yang mana ini? Nah kabakagya siran nasikiran miya kapun suagama na beda keribat kiran akeribat siran din. Nakagya keribat siran na ayam mana titua kapugagama. Nagyang kotoa ayam mana niyan na kapunggal baga tanong wagama tanong na ayam pagilin tanong na anto na ibun talian rupaan yan si iku Quran agu rupaan yan si iku sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gina ni isa apukilitan wa karibatan. Si kuya makna niya nabatan no bukas sumbayang. Kailangan panay pulapiat sun ay makna niya takapag-usan liya tingtan. Na di na kailangan baka pun ipag-usan li. Kaya ginan sa mga tao. Kaya ginan so ay makna niya na mga tao. Nagianan so mga usayan si isa giyang kaiya mga karibatan sa ikusambayang pangnintak wallah ake sabutan iwai agiang kaya sabay ko sentan si ko mga karibatan si sagiang kaya sambayang mabaluy ama pagadimat tanu kudi tanu kapagintaw si sagiang kaya dunia ama pakatiulin tanu so mga sambayang tanu
akasabapan sa kinggulalan tanong kung mga simba tanong wallah sa ikurupa na kurik udi nakapakatudian sa Quran au sa sunnah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha wa sallallahu wasallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.